messikülalised, mul on hea meel teile täna esitleda ettevõtet Proxion OÜ ja tema tütarettevõtted Proxion Estonia OÜ, mis on täna selle aasta alguses avatud Eestis ning toob Proxion OÜ väärtuseid ning teenuseid Eestisse ning ka Baltikumi. Ja ma alustaksin täna seda meie konverentsi meie tutvustusvideoga. Lülitan tutvustusvideo käima ning siis saame minna juba teemade juurde täpsemalt. Minuga on kaasas täna siin rahvusvaheline messi tiim. Meil on eksperte Soome poole pealt ning ka Proxion Estonia esimesed töötajad on minuga siia kaasatud. Jagan teile meie tutvustusvideot. More rail traffic is needed in this area, but first it has to be designed, and you could be the designer. Proxion, an expert organization whose core expertise lies in demanding public and private railway infrastructure projects. At different work stages, our top experts, including you, have the best, most modern software at their use. Our service includes all stages related to track design, from traffic planning to finished track sections. In other words, consultation of the entire process, from equipment placement to work phasing, until commissioning inspections. Transport planning includes assessment and specification of transporting needs for freight and passenger transport, planning of necessary routes and equipment, mapping and definition of speed requirements and restrictions. Infrastructure planning. We manage every aspect of infrastructure planning during all phases of a railway project. For example, railway technology, geotechnics, adding or removing level crossings, and changes in road arrangement. Control command and signalling systems design, evaluation, planning of railway network usage, and insurance of safe train movement on each track section. Electrification design, engineering services for railway electrification for non-electrified tracks, modernization projects, or completely new railway sections, from design to implementation. Commissioning inspection services. We validate and verify whether the designs and system implementations meet the requirements specified by the customer. Authorized independent assessment and approval services. Independent evaluation of risk management, approvals for the launch of new products. Digital rail services. ERTMS, ETCS consulting and system design services, data analysis, and spatial data solutions, as well as development of innovative applications and solutions. Training and safety services. General education and occupational qualification training related to rail transport, railway safety and administrative risk management services, safety regulation and administration, preparation of instructions and updates. Proxion, a growing number of top experts and projects. Offices in Finland and Estonia. Come plan the future of rail traffic with us. Proxion.fi. We keep the world on track. Et nii lihtne see oligi raudtee projekteerimine. Kindlasti on siin ka omad inseneriteaduste nüansid ja üht koma teist muudki, aga suures plaanis võime näha seda raudtee projekteerimist ja raudteetaristute arengut sellise kaardinägi läbi. Nüüd ma jagan teiega meie presentatsiooni ja saame minna teemade juurde juba täpsemalt. Nii, mul on hea meel, paljud teist on käinud ka Proxioni messiboksil tänase eilse päeva jooksul ja ka täna ning jätnud oma kontaktid meie kontaktivormile. Me oleme spetsiaalselt disaininud teie jaoks hea lihtsa kontaktivormi, kus te andmeid jättes juba saate ise anda suunda, millised teemad teid huvitavad ja kuhu te sooviksite näiteks tulevikus areneda, tööle tulla. Et kindlasti soovitan meie messiboksis seda kontaktivormi külastada
ja ka tutvuda meie muude videote ja lühikeste artiklitega Messiboxis. Aga meie esitluse juurde. Täna oleme siis rahvusvahelise tiimiga. Minu nimi on Märt Ehrenpreis, olen Proxion Estonia tegevjuht ja minuga on kaasas siin Proxion Estoniast Fred Valk, kes räägib teile kaasaegsetest raudteeautomaatika lahendustest ning meie Soome partnerid esindatuna Henri Turkia, kes räägib siis infrastruktuuri projekteerimisest ning Proxioni koolitustest, siis Katriina Piedila, kes räägib meile liikluse planeerimisest ja logistika planeerimisest ning lõpuks on Anne Sailaranda, kes räägib meile, kuidas siis ülikoolist tulnud noor Proxionile tulles võib üsna ruttu saavutada kompetentse ja oskusi, millega siis iseseisvalt projekteerijana toimida. Ja ütlen ette ka juba ruttavalt, et kuna on tegemist rahvusvahelise ettevõttega, siis me oleme ka oma presentatsiooni jaganud tinglikult pooleks. Meie siin alguses Märt Ehrenpreis ja Fred Valk, meie osa on eesti keeles esitatuna ning Soome kolleegid räägivad ingliskeelselt oma slaidide taha põnevat infot ning esitluse lõpus kindlasti ootame teie küsimusi ja hea meelega avaksime mikrofoni, et koos arutada neid põnevaid teemasid. Esimese slaidina siis Proxioni tuumikoskus on turvangusüsteemide projekteerimine, see on siis CCS ehk Control, Command and Signaling. Need on süsteemid, mis tagavad raudteevaldkonnas liikluse turvalisuse ning liikluse sujuvuse, et alati fooris oleks roheline tuli, kui ta seal võib olla, ning sinna süttiks ka punane tuli, kui sinna ta peab süttima, et tagada siis rongide omavahelise liikluse ohutus ning ka ohutus maanteega ristumiskohtadele. Proxioni turvangusüsteemi ehk siis Control, Command and Signaling Systems projekteerimise portfooliosse kuulub mitmeid erinevaid blokke. Me pakume omalt poolt projekteerimist eeldisaini tasemel, kus siis tegelikult luuakse kontseptsioon, analüüsitakse, leitakse parimad lahendused, töötatakse välja projekti maksumuse arvestus, erinevate elementide paiknemine taristul, kuni siis tehnilise dokumentatsioonini, mille pealt on võimalik näiteks välja kuulutada turvangusüsteemide hange. Et Proxion on olnud ka Eesti raudteetaristu suurmoderniseerimisel abiks, valmistamas ette siis hanke tehnilist dokumentatsiooni, et pakkujad oskaks pakkuda, mida siis taristule soovitakse paigaldada. Samas luuakse ka dokumentatsiooni tööprojekti tasemel, see on siis detail technical design, kus siis nende dokumentide alusel hiljem on võimalik läbi viia ehitustöid, ehitada kaablivõrkusid ja süsteeme rajada taristule. Ning siis pakume ka kaasaegset 3D modelleerimist, mis siis tegelikult tähendab seda, et kogu taristu, mis kunagi on olnud D2 paberi peal, luuakse tänapäeval 3D kolmes dimensioonis ja selle kaudu on hiljem võimalik seda taristut siis ka 3Ds hallata, elutsüklit juhtida. Kui keegi tahab raudtee alt näiteks kunagi läbi minna, siis ei ole selleks vaja keerulisi uuringuid hakata tegema, aga meil on 3D mudeli pealt juba võimalik ette anda nõuded, millega arvestades sealt siis läbi võib minna või üle või külje pealt. Süsteemi funktsionaalsuse analüüs, et saavutada kõrgemat kasutusastet, et rohkem ronge mahuks taristu peale ning näiteks ka meile kõigile tuttavate ülesõidu automaatikate projekteerimine, siis reguleerivad turvalist raudteeületust maanteeliikluse ristumisel. Meie ampluaasse kuulub elektritoitega seotud, elektrisüsteemidega seotud projekteerimine. Projekteerime erinevaid lahendusi alates toitelahendustest kuni kõiksugustest tugisüsteemidest raudtee ääres, valgustus, kui on vaja erinevaid muid tugisüsteeme sõltuvalt asukohast, kaablivõrgud ning erinevad siis
vajadusele põhinevad abisüsteemid, nende toitelahendused. Loomulikult kuulub meie paketti ka raudtee elektrifitseerimisega seotud projekteerimine. Me kõik teame, et Eesti Raudtee näiteks on lähiaastatel elektrifitseerimas peaaegu kogu võrgustikku, et siin me kõik saame näha ja osaleda raudtee elektrifitseerimisega seotud projektide dokumenteerimisel, kus siis algusest tuleb planeerida, jõuda tööprojekti staadiumisse, planeerimisel arvestada, et kogu projekt oleks läbiviimise ning ka hilisema kasutamise mõistes kuluefektiivne ning õnnelikult kasutusele võtta. Ja projekteerime ka kontaktvõrkude elektrifitseerimisega seotud konstruktsioone. Sõltuvalt sellest, kui palju raudteid kõrvuti on, peavad olema erinevad konstruktsioonid kasutusel, kuhu see kontaktvõrk on võimalik üles riputada. Ning siin on erinevaid tugevusarvutusi ning materjali valikuid konstruktsiooni lahendusi vaja teha. Aga siinkohal ma annaksin üle sõna Proxion Estonia OÜ töötajale Fred Valgile, kes räägib teile siis tulevikutehnoloogiatest, RTMS, ETCS ning digitaallahendustest Proxioni silmade läbi. Fred, ole hea. Jah, aitäh. On mind kuulda? Ja, oled kuulda hästi. Väga hea. Minu ettekanne tuleb jälle eesti keeles ja kuigi slaidid on inglise keeles. Üks Proxioni selliseid tugevaid suundi on siis RTMS ja ETCS. Ja kindlasti kõik nüüd küsivad, et mis see siis on. Ja võib-olla seda asja selgitab kõige paremini sellised lihtsalt näited. Et kui Euroopa Liitu kõik riigid astusid, siis lennundus ja laevandus on olnud ajalooliselt alati standardiseeritud, sellepärast et lennukiga lendamise mõte ongi lennata ühest riigist teise. Ja laevandus arenes ju samamoodi, et ikkagi laevaga merel sõideti ühest riigist teise. See tähendab, et riikide vahel ei ole süsteemides selliseid olulisi erinevusi. Nüüd rongindus ja ronginduse asi arenes nagu teisiti, et igasse suurde riiki tekkisid esialgu suured tootjad. Saksamaal näiteks on Siemens ja iga riigi raudteesüsteemid on mõjutatud nende suurte tootjate seadmete poolt. Ja juba 90. algul 91, 30 aastat tagasi siis Euroopa Liidus otsustati luua siis süsteem, et rongisüsteemid oleks tootjatest sõltumatud. Ja selle tulemusena siis on loodud rida dokumente, standardeid, mis seda siis peaksid ellu viima. Ja European Railway Traffic Management System on siis RTMS ja European Train Control System on siis eestikeelne vaste siis nendele või ingliskeelne vaste nendele lühenditele siis. Et need süsteemid ei ole RTMS ja ETC ei ole nagu süsteemid, aga nad lihtsalt sellised standardid ja dokumentatsioon, et tootjad saaksid siis omavahel ühilduvaid seadmeid toota. Ja kui 90-ndatel oli see kõik teooria, siis praegul on sellised seadmed olemas, nii et Saksamaal toodetud rong võib vabalt sõita Prantsusmaal, Hispaanias ja kõik need omavahelised süsteemid ja sidet, kõik need töötavad. Ja samamoodi liigub siis ka Soome ja loodetavasti ka Eesti selle süsteemi peale, mis tähendab, et tegelikult ei ole mõtet raudtee peal midagi muud teha, kui võtta see standard kasutusele, et oleks ligipääs suurematele hulgale tootjatele, seadmete tootjatele. Võtaks järgmise slaidi. Nii. Ja küsimus on, et mida siis Proxion siin teeb siis.
RTMS-i puhul. Ühelt poolt Proxion ei ole ise nagu seadmete tootja, et Alström on seadmete tootja või Siemens Saksamaal, aga Proxioni selline teenus siis oleks selle taristu projekteerimine, valida välja seadmed, projekteerida niimoodi, et nende seadmete asukoht oleks siis vastavalt standarditele vastavalt. Sinna juurde tekivad programmeerimistööd selleks, et arvestada näiteks mingisuguseid, kas rongi teha mäest alla, mäest üles, tuleks teha simulatsioonid, pidurdusmudelid ja ennem kui seda kõike ehitada saab, nii et see projekteerimise spekter on tegelikult väga lai. Nii et võtaks siis järgmise slaidi. Siis teine selline asi, mis on selle RTMS-iga seotud, on siis digitaalsed teenused, mida siis Proxion pakub raudtee peal ja siin võib muidugi küsimus kohe tekkida, et kui siin slaidi vaadata, siis on artificial intelligence ja masinõpe ja internet of things ja kõik sellised asjad ja võib-olla seda asja raudtee peal seletada ongi kõige lihtsam näitega. Et näiteks kui meil on vaja teada, kui palju autosid või jalakäijaid mingisugust raudtee ülesõitu kasutab, siis üks võimalus on neid lihtsalt visuaalselt lugeda, et keegi on seal, vaatab videot läbi, kaamera videot näiteks vaatab läbi 24 tundi päevas, muudkui kerib seda läbi. Aga see on väga ressursimahukas. See konkreetne näide ongi ühe Proxioni projekti pealt, kus siis masinõpet kasutati autode lugemiseks üle sõidul. Selline asi. Teine asi on seal toodud raadiovõrgud välja. Raudtee puhul eripära, et väga palju ülesõite ja jaamu asuvad sellistes kohtades, mis on nagu ära lõigatud sidest ja võib-olla isegi elektrist. Et ühelt poolt peaks ta nagu töötama, aga teiseks elektrikaabli vedamine liiga keerukas. Jällegi tulevad kõik need samad teemad üles, digitaalne raadioside ja päiksepaneelidega selle süsteemi nii-öelda ülalpidamine võib-olla, kui elektrikaabli vedamine on liiga kallis. Et sellised tehnilised asjad, ütleme, mis mõtled, et raudtee peal ei ole nendega midagi teha või need tegelikult on tänapäeval väga aktuaalsed. Nii et kellele huvi siis ja võtaks järgmise slaidi. Lisaks siis erinevad andmetöötlused. Et kui raudtee peal on vaja teha hooldust ja raudtee on hästi pikk, siis te võite ette kujutada, et kui kuskil viga tekib või mingisugune häire, et kui me sellest veast alles siis teada saame, kui see tegelikult tekkinud on, et siis tema parandamine on kulukas. No näiteks rong jääb sealt seisma või midagi. Et inglise keeles kasutatakse mõistet predictive maintenance. Ja predictive maintenance tähendab seda, et ennem kui jõuab mingi asi rikki minna, siis proovitakse seda olukorda ennem tuvastada. No näiteks kui rong sõidab ja mingis piirkonnas läheb müra liiga suureks rattal, siis seda müra mõõdetakse ja siis vastavalt sellele, kui see on liiga palju kasvanud näiteks, siis saadetakse hoolduspersonal ennem sinna, kui reaalselt mingi viga või rike jõuab tekkida, mis siis rongi teenuse peataks. Ja tänapäeval on selleks mitmeid võimalusi. Moodsad sensorid sisaldavad vibratsioonisensoreid, nad sisaldavad temperatuurisensoreid, magnetvälisensoreid. Ja nad genereerivad sellest tulenevalt siis väga suuri andmehulkasi, kui terve taristu on kõiki neid seadmeid täis. Aga samas nende seadmete tootjad ise ei paku selliseid lahendusi, et kuhu andmebaasi ta läheb või mida sa selle andmega peale hakkad, nad annavad seda välja. Et Proxioni selline digital service siis tähendabki seda,
et need andmehulgad, akupinged, aku laadimised, vibratsioonid, kõik, mida see moodne elektroonika genereerib, et see kõik kokku võtta, seda töödelda ja et selle siis nii-öelda kliendile müüdavaks teha, et nende andmetega midagi kasulikku peale hakata. See on siis digital services inglise keeles, digitaalteenus eesti keeles. Ja kui on veel slaide, ei ole, siis võtan aitäh ja ootan põnevaid küsimusi pärast ettekannet. Tänan, Fred ja Henry. Now we can switch into English. Henry, please continue. Yes, good evening here from Tampere, Finland. My name is Henry Turkia, and unfortunately we have to change to English now during my presentation. I'm working here as a Proxion as a safety specialist. I'm doing many things in this company, but my title is safety specialist, and my main work here is related with railroad trainings and railroad safety things. And today I'm going to introduce a little bit about our infrastructure units and our training services. So if Mart, you can switch the diagram, thank you. I will start from our infrastructure design. And I have heard that this is an interesting part that you are interested about the infrastructure. So please put some questions in the chat about infrastructure things so we can answer these later today during our presentation. But the infrastructure design is one of our core things in this company. Some could say that it's the main core thing of this company, that we are doing the infrastructure design of railways. And the reason is that when you are doing something in railways related to planning, the infra planning or infra design is always a part of it, basically. Even though you are doing something with electric track, you are doing something with safety devices planning or stuff like that, the infra is always a part of that. So that's why with the infra thing is one of the core things what we are doing. And we on the next diagram, I will show a little bit about actually don't change yet. Let's go back to the diagram. I will give some information about this, what the infra means basically on the next diagram. When we go to that later, I will show you about the key things what we are doing. But basically a little bit about the background. Infrastructure design is basically everything what we do from the beginning until the structural design of track. So for example, if we are planning a totally new track, we will start from the pre-planning, we will do the calculation, stabilization, and we will go all the way for structural design part. So it's a very large part of pre-planning until the structural design planning. So it has many different things on it. And about the starting from it, it's basically a little bit like civil engineering of railroads. Depending your backgrounds, if you are good with programs, what you use, for example, Tekla Civil, AutoCAD, programs like that, and if you are good with the road planning, that's a good start point to do the track planning. Because at least in Finland, I'm not sure how it goes in Estonia precisely, but at least in Finland, if you want to study railroad planning, it's a little bit hard because the universities are not giving many courses about the track planning. So that's why basically everybody who are doing track planning in Finland and in our company, they started the road planning section. And then we trained them to the track section. So basically, if you have good background with road planning, the next step can be the track planning. And we also have every project what we have this project management on a part of it, track structures, geotechnics, and then road and civil engineering. But now we can go to second diagram. I will show a little bit more specific what track technology means. Or basically infrastructure design, it's divided by two sections. There is track technology and then there is a geotechnics on the own section. Basically, track technology means a geometric calculation of substructures and substructure design. We are designing new tracks, but we are also designing maintenance on the current tracks or already existing tracks. If we need to change the geometry of already existing tracks, or per example, we have to design another track. There is one track already, and we have to design another track on part of it, make it a multi-track railway.
So that is basically what we do. One of the track technology parts, which includes the geometric calculation, stabilization, and superstructure designs like bridges and tunnels. Station extensions and development is one big part of what we are doing, since the stations, some of them are too short, some of them have to be wider, some of them have to be longer. We are doing extension and development. We are making the station, or actually the platform areas, to be more today look, so that they have all the needs what people are needing who are waiting the trains on the station. So we are making calculations that the stations are high enough and there is everything okay on the station and of the development. Speed increase studies is one of the things what we are also doing, since we have many tracks where there is possibilities to increase the speeds on current tracks. So we are doing studies. We are doing studies on geometric. That is there possibility to get the speeds higher on already existing tracks. So that is one what we do. And then we are planning level crossing removals and road arrangements. And basically it means that you have to know how to do the road planning, since the road planning is kind of part of track planning, because usually there are roads which are connected to railroads. So that's why when you're planning a level crossing removal or road arrangement, you need to know something about road planning too. The other part is geotechnics. We are doing improvement of existing tracks. For example, that we are making a second track next to already including track. We are doing the speed increases which are going through geotechnics. We are designing the frost protections, especially now in winter time. The frost protections are very important, and you need to change those frost protections on after several years when they have built. So frost protection planning is one of the key things also in geotechnics. Then we are doing design of improvement of stability and establishment of skill structures for further. I read that there is one question about it. Are Estonian railroads designed by you? Not by design way, actually, in infrastructure, but we have made safety device technology on Estonian railways, what we are made already. But who knows? Maybe in further also we will do in future some infrastructure planning also on Estonian railroads. But that was for the infrastructure. Now we can go to training section after this. You can change the diagram. A couple of words about training. In Finland, we are serving basic and advanced railway trainings, which are listed in here. So basically how it goes in Finland right now, if you want to work on railways, you need to have specific training about it. Track work safety training, aka turva training, is training what you need when you have to go to railway area. If you want to step on railway area, you need to have all training about that. If you're working as a work lead, as a project management, then you need to have this basic of railway systems. It's a course where you learn about general information about the railways, which is very useful if you're working as an engineer or project management. You will learn a lot about railways on that basic of railway system course. Safety guard training and track work management training are more or less people who are guarding the other people's work on railway area. They are not taking part of the basic work. They are guarding that the basic people who are working on railway area are safe. So they are giving the warning when the trains are coming, and they will call the traffic management and ask for traffic pauses when they are changing the track or something, that it's not safe that the train can come. Signaling system technician is also one of the trainings. We are giving training to the people who are working here as a signaling system technician, so they can fix the signaling systems and all the other safety devices that we are using. Right now we are offering this here in Finland, but in future we hope that we can also give this training in Estonia by that way how we are doing it right here, right now, but also specific for the Estonian use of railways, or what of the needs are for the Estonian railroad workers. So that is one thing what we're going to offer in future. If you can go to next diagram, then
And we are also all the time looking the new ways how to development our trainings using the latest technologies. Right now, we are doing some project where we are taking part of the virtual reality technology and online training methods. Or actually, right now we are doing online training methods, but they are we are fixing them. We are like to get better online training methods, and by that we like to use VR technology classes and VR technology views, so we can get more interactive by the training what we are doing online. We offer both white and blue collar railway workers in classroom or online training. So even though we are offering 1, 2, 3, 4-day courses for the blue collared railway workers, we also offer in University of Applied Sciences 10 ECTs railway technology, or actually we are not offering, one of the universities here in Finland is offering, and we are making the student material for those. So we are basically making student material for the universities here in Finland, so they can give railway technique training here in Finland to people. So we are offering this from the blue collar till the white collar for every people who are needing railway services or railway trainings. By that, we can always customize our training program according to the customer wishes. So even though we have these basic trainings which are scheduled, we can also give customized training. Whatever the customer wants, we can give different kind of railway trainings. There was a couple of questions. Can we expect to have subways in Estonia in future? I hope, but we are, at least not now. We are not doing subways. We are not doing underground rail technology yet. Who knows in future what we're going to offer? And then there was a question about the training, that what year are you planning to start these trainings on Estonia? I say that as fast as possible. We are doing the work right now to start our trainings in Estonia in very near future. But thank you. That was my part of, and then we have next, if Martin, do you want that I introduce Katriina, or do you want Mart introduce Katriina by yourself? Thank you, Henry. Thank you. And, Katriina, are you online with us? Hello there, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I will continue now. Hello everyone, it's an honor to be here to speak to you, so thank you all. Unfortunately, I also need to continue in English. I am Katriina Pietilä, and I have worked at Proxion a few days more than 1 year, so not quite long. And at the moment, I work as the leader of the transport and logistic planning team. And before Proxion, I worked almost 7 years at VR Transpoint in the railway logistic department. VR is Finland's biggest railway operator, as you might know. And actually, as you also might know, the Estonian operator Operail started operation in Finland last year. And I also want to mention that I started my professional career at Kirkniemi Paper Mill at a production and transport planning department. And the rail traffic was taken into account in production planning. So actually, whole professional career has been related to railways and trains. And last year, I graduated as a Master of Science in Industrial Engineering and Management. I need to mention that I completed my postgraduate degree alongside my work at Proxion, and actually I did my master thesis for Proxion. It was one part of our autonomous train project. And now I will tell you a bit more about Proxion's traffic and logistic planning. So Mart, please change next slide. You already did that. So as you know, Proxion is focusing on rails. And in my team, I have 10 professionals, including me. We have 5 older professionals and 5 younger professionals, and we are training experts and students all the time. And what is traffic planning at Proxion? Traffic planning is part of railway and rail yard design projects.
and we are assessing the infrastructure investment needs before more detailed planning and phases. We are taking care of present infrastructure and traffic and also the future needs. The input of the team is important so that the future plans support transport needs. We are also doing project evaluation and impact analysis. We carry out all surveys related to rail transport. This year we are expanding our expertise and we are acquiring simulation software for rail traffic simulation. Please change next slide. My team is working together with other teams inside Proxion. Almost in every project we are doing cooperation with other technology fields. Our key areas are traffic planning, scheduling, evaluation of needed development measures in the infrastructure, project evaluation and impact assessments and need assessments, and in the future, of course, simulation. Now I will tell you a few examples about our projects. We have done traffic statements to restore passenger rail traffic to Finland to Rauma area. We analyzed the infrastructure needs and scheduling requirements. We have also done several duo-tram train statements, actually 5 different statements. Those projects analyze the potential for new types of rail transport in each regions for passenger traffic. Infrastructure design, which Henry told before, has worked together with us in both of these projects. We are also doing a lot of data analysis with our digital team. And for example, we have done an analysis of what effects track works have on capacity. And there is always a track work somewhere over the railways. We have much more projects going on, and those were just few examples. I will send the links to few of our projects to the chat box later. We are also doing logistic planning and studies, and Mark, you can change the slide. Thank you. Well, at the moment we have 2 logistic professionals in my team, and the main goal is to double the amount of rail transport. That is also one of Proxion's goal as a company. Our logistic team is doing studies how to move truck traffic to the rails. There is also environmental goals set by government and EU. We are also doing sustainable supply chain performance analysis and logistic emission strategy studies. And in the end, actually, the biggest thing is that we have submitted an application for EU LIFE funding to apply for a duo tram train for a pilot projects. We have plans to bring a totally new mode of rail transport to Finland. And one goal for that project is also to have a more sustainable travel chain. In Europe, there is several duo tram train solution for rail traffic. And I will send you a link to duo tram train page to the chat box. Unfortunately, it's in Finnish, but I will send that. And if you have more questions, you can write
those to the chat box, and I will also write there my email address. If you have anything to ask about traffic and logistic planning, you can contact me and send message if you want. Thank you. That was my section. Thank you, Katriina. And what about Duotram? There is also possible check this video about the principles, how it works on our exhibition box. Et meil on ühesõnaga jah, messi boxis ka selle Duotrammi tutvustusvideo ja lühikene eestikeelne artikkel ka seal kõrval, et soovitan kõigil tutvuda. But please, Anne Sailaranta, please continue. Hello, everyone. How are you guys? It's so nice to meet you all. My name is Anne, and I'm here to tell you how to become a designer. So 2 years ago, I was a student at a university, just like you. I had just finished my 5th year, and I was looking for my last summer job. But also I was looking for my first job as a designer. Since I studied civil engineering, the previous summers I had mainly worked on construction sites. As Henry already told, in universities in Finland offer very few courses about railway designing. So did my university. So I was a little bit insecure of applying a job at Proxion, since Proxion, as we all know now, is only at the railway branch. But what I quickly learned is that the most important thing is to be excited and interested. That is the most important thing. So when I started at Proxion, there was a lot to learn, let's just say that. But with the help of my colleagues and with my own motivation, I started to get a grip on designing. And now, after 2 years, I can say that I'm a designer. After 6 months of working, I started to do my thesis for Proxion as well. And eventually, after 1 year of working, I graduated. And there's one more thing I want to tell you all. To all of my fellow geotechnical designers over there who are concerned if railway designing is a little bit one-sided for geotechnical designer, I'm gonna tell you that's not the thing. In every railway project, there are always bridges and soil improvement, whatever you can imagine. So it's always very multi-sided. Thank you all for your attention, and I hope to see a lot of your applications. If you have any questions, please ask. Thank you, Anne, for this good soft landing into railway world. And I hope also that everyone understands that this is not impossible to get a railway engineer. Aga suur tänu meie kuulajatele. Me oleme oma slaidisarjaga jõudnud lõpusirgele ja Fred, kas sina oled meil praegu seal küsimuste osas nii-öelda olukorda jälginud, et kas me saame hakata otsast vastama ka küsimustele? Ja need küsimused, mida ma nägin siin, vastati juba käigu pealt ära. Et kas Eestis plaanitakse raudteed või seda metrood ja need küsimused. Et võib-olla lihtsalt annaks vaba mikrofoni siis. Et kui keegi tahab midagi küsida, siis vaatame, kes. You can give Fred your own answers also. I give the answers, so you can give your opinion also. Et ma pakungi selle välja. Et kellel on küsimusi, lülitage mikrofon sisse või kirjutage siis nüüd sinna sõnumite keskkonda.
Actually, Carmen has asked, when will the Tallinn-Helsinki railroad tunnel be a reality? That's a good question. Hopefully as soon as possible. This is a really good question, and what we can say that here is a trigger, Rail Baltica. If Rail Baltica project will be realized, then there will be reasonable to continue with 8th corridor of railway. Et ühesõnaga Rail Baltica on praegu triggeriks meil selle tunneli osas, et niikaua kuni Rail Balticat veel ei ole, puudub ka ilmselt suurem vajadus tunneli järele, aga kui Rail Baltica juba valmis saab, siis on selge, et on põhjasuunaline raudteekoridor, raudteekaubakoridor, see on 8. koridor, mis on planeeritud Põhjamerest kuni alla mööda Rail Balticat Poola piirini ja sealt Euroopasse edasi, siis on ta täiesti õigustatud ja põhjendatud ja leiab kasutust. Et ma andsin sellise poliitiku vastuse. On mind kuulda? Ja, on kuulda. Ja, et tervist, Tõnis olen, et Fred rääkis, tegi hea ülevaate ja rääkis digital service'ist. Et ma sain aru, et CCS-i osas ja Proxionil, et nii-öelda põhifookus on nii-öelda projekteerimine, aga just seal digitaalteenustes, et näiteks predictive maintenance, et kas Proxionil siis samamoodi on võimekus või on reaalselt projekte tehtud, kus on nii-öelda disainitud mingid nii-öelda predictive maintenance nii-öelda analüütika programme, mida siis tellija või siis keegi saab kasutusele võtta või kuidas see on? Võib-olla Märt oskab seda kommenteerida, aga mina ütlen, et selliseid projekte on, aga ma ise Eestis töötajana 1 kuu ei tea, et mu enda kogemus on Austrias Krauscheris, kus ma töötasin 3 aastat ja nüüd ma olen siis alates sellest aastast Proxionis, nii et võib-olla selle küsimuse vastus tehtud töödest võib-olla siis Märdile või tema suunab kellelegi edasi. Et siin me saame täpsemate referentside juurde loomulikult veel eraldi tulla, aga mis meil on suund, on näiteks raudtee ennetav hooldus ja selle uurimine andmeanalüüsi alusel, kuidas oleks võimalik siis konkreetselt selle näiteks vibratsiooni info järgi või siis temperatuuride info järgi ennetada neid situatsioone, kus rongiliiklus katkeb ja olukord on siis üsna õnnetu, inimesed jäävad lennukitest maha, ei jõua koju. Et see on meil andmeanalüüsi suunana olemas ning lisaks analüüsime ka suurandmeid rongiliiklusest üleüldiselt, et kuidas siis taristu on käitunud selle teatud perioodi jooksul, millised on olnud liiklustihedused, millised on olnud liikluskatkestused ja mis teiselt poolt vastu vaatab sealt taristu tehnoloogia, mis seisus ta on ja kuivõrd tihti seal tekib selliseid olulisi rikke, mis rongiliiklust katkestavad. Aga täpsemat infot meie referentsprojektide osas, predictive maintenance'i osas saame kindlasti edastada, kuna küsimus tekkis, siis saame seda lisada meie messiboksi. Et tänan küsimuse eest ja võtame selle teema Soome kolleegidega messiboksis eraldi esitlusele. Ja, tänud. Ja, tänud. Veel küsimusi? Et ma omalt poolt võin niikaua, kui küsimused veel võib-olla kujunevad või on omal peas ja mõtlete, kuidas neid õige nurga alt esitada, siis räägiksin taustale võib-olla sellest Proxion Estonia
loomisest ning meie perspektiivist, et me oleme täna siin Tallinna Tehnikaülikooli kõrval ja Tehnopoli pargis alustamas oma esimese Eesti tiimiga ja kutsun kindlasti julgelt üles siia siis huvi näitama ja siin on võimalus olla uue alguses, et meie põhimõte, kuidas me uusi insenere välja koolitame, on siis selline, et me Tallinna kontorist lülitame meie uusi insenere Soome projektidesse, et te saate osaleda päris raudtee projektides, alguses teatud osadena, aga siis aina laiemalt ja laiemalt ning Soome tiimides töö käib meil inglise keeles, sellepärast me oleme ka valinud täna presentatsiooni pool eesti, pool inglisekeelsena. Ingliskeelses keskkonnas saame aidata teil areneda ja süveneda nendesse teemadesse, mis siis raudtee valdkonnas on aktuaalsed. Oleme ka täna pannud töökuulutusi üles Messiboxi ning ka CV Online'i on riputatud need samad kuulutused, kus siis otsime nii kogenud inimesi, infraprojekteerimine, kontaktvõrk, alajaamad ning turvangusüsteemid ja telekom, kui ka uusi alale tulijaid. Ja background on tegelikult väga lihtne, energeetika backgroundiga sobib väga hästi elektrifitseerimise valdkonda, mehaanika backgroundiga sobib tugevusarvutusi sisaldavatesse konstruktsiooniarvutustesse, samamoodi jõuame kontaktvõrgu lahendusteni ja infrataustaga, kes on õppinud infravaldkonnas teede projekteerimist, sildade projekteerimist, truupide projekteerimist. Siin nagu Henri mainis, et see on just õige alustala, millele ehitada peale siis raudtee spetsiifiline moodul, mida meie siis omalt poolt suudame pakkuda. Et siin on väga põnev võimalus süveneda täiesti sellisesse spetsiifilisse ja praegusel hetkel väga kiirelt arenevasse valdkonda. Et tegelikult Euroopa suured investeeringud on väga tugevalt fokusseeritud raudteele ja just elektriraudteele ning lähiajal Euroopa elektrifitseerimine ning Euroopa raudteetaristute moderniseerimine vajab tohutult täiendavaid ressursse. Et see on selline nähtamatu vajadus, mida siis tegelikult, kui valdkonda tunda, siis tuleks praegusel hetkel just nimelt oma karjääri huvides ja tuleviku huvitavate väljavaadete huvides ära kasutada. Et kutsungi üles siin julgelt valdkonnaga tutvust tegema. Ja kes on võib-olla hetkel kas kolmanda kursuse, teise kursuse tudengid, kellel järgmine või ülejärgmine aasta seisab ees lõputöö tegemine, siis on alati mõttekas meile kirjutada, küsida võib-olla midagi, mis teil huvi pakub ja on võimalik sujuvalt siis, nagu Anne ütles, siis, et sujuvalt lõputöö pealt üle minna siis nii-öelda päris tööle meie ettevõttes. Just nimelt ja teha see lõputöö juba päriselt sellistest teemadest, mis raudteeprojektidest esile kerkivad. On ta siis predictive maintenance või liikluse planeerimine, raudtee konstruktsioonide ümber olevad teemad, elektrifitseerimine, et need kõik annavad nagu väga palju erinevaid võimalusi päris projektides seda lõputööd kokku panna ja selle läbi ka väga palju uut õppida. Nii, ma küsiks siis üle, kas on veel küsimusi tekkinud. Ma vaatan, et vestlusi ei ole chatis, aga võib-olla keegi tahab midagi küsida siis. Midagi tuli vist. Minul vilkus igal juhul. Mul ei ole chatiboksi lahti. Kas pakute ka logistikule tööd Tallinnas? Märt, mis sa arvad?
Esimese hooga Tallinnas me logistikule tööd sellisel kujul pakkumas ei ole, et Tallinnas seda logistikat võiks teha. Aga Soome projektide osas ma annaksin sõna Katriinale. Katrina, there was a question whether it is possible to plan logistic from Tallinn. How it is possible to switch into Finnish projects? Of course, it might be possible. It depends on projects. In Finland, we mainly do the projects in Finnish, but I don't see any problems. So if you want to know more and if you have ideas, you can send a message to me. And of course, we are trying to double the railroad also in Tallinn area. So we are looking forward to do projects also in Estonia. Thank you, Katrina. And exactly so, basically there are large railway projects starting in Estonia. Rail Baltic is one of them, and it gives several possibilities to practice logistic planning. Basically, very large amount of materials must be transported into construction area, and this is a very complicated logistic planning task to solve. And also several projects in Estonia regarding rising the speed on railway and carrying out projects these projects under wheels. It is said in railway slang. It means that projects will be carried out on track sections where also train traffic must continue in safety manner, and it needs very good planning and possibility to provide also Proxion services here. Et jah, ühesõnaga suured projektid Eestis kindlasti vajavad ka lähiajal, nii nagu Katrina mainis, et Soomes on võimalik lülituda projektide külge. Aga siit edasi on Rail Baltica suur hulk materjale, mis tuleb sinna piirkonda välja viia. Seda viiakse suurel hulgal ilmselt raudteed mööda ja ka maanteed mööda, et siin on selline logistika optimumide leidmine, kuidas seda kõike teha. Ja kui ümber Tallinna ehitatakse ringraudtee, nagu on suurtes plaanides arutlusel olnud, et siis juhtida kaubaliiklust Tallinna kesklinnast välja. Täna meil sõidavad ju kaubarongid Balti jaamast, pööravad ringi ja lähevad sealt edasi Paldiskisse. Et seda kaubaliiklust Tallinna kesklinnast välja suunata on ringraudtee projekt ühel hetkel aktuaalne ning see on ka üks suur logistika, kuidas see materjal ja kogu selle ehitusega seotud liiklus ümberkorraldused siis läbi planeerida. Ma vaatan. Võtke ühendust. Ma vaatan, et on siin veel küsimusi tekkinud, tudengispetsiifilised küsimused, which I'm going to answer in Estonian. Et kas te pakute ka infotehnoloogia praktika läbimise võimalust ja seda küsimust on meil Boxis küsitud ja oleme tudengitega siiamaani niimoodi leppinud kokku, et seal on niisugune tagasiside vorm või küsimustiku vorm. Kui te ära täidate, saate sealt valida, et täitke see ära ja kirjutage, mis eriala te õpite, mida te tahate, kas te tahate riistvara-disaini teha, kas te tahate tarkvara teha, madala taseme programmeerimist, ütleme mikrokontrollerid, protsessikontrollerid või te tahate teha mingisugust high-endi, ütleme veebi, CSS-i, et kõik need erinevad programmeerimise tasemed on saadavad. Ajaskaalast ma muidugi ütleks, et see on alates suvest või sellisel ajal. Et päris praegu praktikale ma arvan tulla ei saa. Ja sama on seal teine küsija on personali valdkonda kohta, et kui te seda täidate, seal on eraldi lahtrid, et kirjutage, et olete personali valdkonna huviline ja siis me võtame teiega ühendust, olgu kas siis otsus positiivne või negatiivne. Ja
Siin on jällegi ajaskaala alates suvest. Et igal juhul tasub kasutada seda võimalust selle kontaktivormi läbi meiega siis oma andmeid jagada ja huvi just nimelt. Ja see vorm nagu võimaldab just nimelt seda huvi juba kanaliseerida teatud valdkonda, kas on infra või telekom või koolitus või et siis me saame juba õigeid teemasid pakkuda ja leida selliseid koostöövorme. Kas on veel liinile tulnud küsimusi? Yeah, I have one question in English also, and it's a question to Henry Turkia. Henry, are you here? Yep. Yeah, like you are doing training courses in Finland, and also I saw that CCS, like control command signaling trainings. What the trainings you are like? What is connected to CCS? What exactly you are like? If like I'm interested to get these trainings, what you are exactly doing there? So yeah, we are basically doing the basic training of the signaling system. People who are working with signaling system, whenever they are working with a different safety devices like signaling systems or like axle counters or like what's the word for that? Though I have to little bit to check the what's different kind of signaling systems and safety devices. So basically, we are giving the general training in Kouvola, Finland, where there is rail technician training center. So we are giving the training center training in there. We are giving the basic training, and then we are giving the further training for already experts of signaling technology. So basically, it goes like this: that the Finnish State Railways Infrastructure Agency, who is the occupant of Finnish railways, they are ordering this training from us, and we are giving the training. And basically, the companies are buying the places from there to their workers, so they can come to there. And there is some pre-things what you need to know before you come there. You need to have some already experience about the signaling systems when you come in there, and then they are checking the health condition and stuff like that. But if you can pass those, then you are welcome to come in there. At least right now we are offering it only in Finnish, but I think that in future there probably could be a possibility to maybe offer it some way in Estonian and English language also in future. But right now we are offering it only in Finland, and it strictly decided by the Finnish Transport Infrastructure Agency that what this training needs to be right here, right now. But in future, I think we have probably possibilities to give more what the customer needs kind of training about signaling systems and safety devices. Yeah, I got it. And also, like I'm also interested to learning how to install this, all what is connected CCS systems. Am I learning this also? To installing Siemens or another company works? Yeah, they are doing it right now on Siemens and basically they are doing it by the Siemens manufactured devices right now. So they are doing it right now, but we also have these other companies also built machines, so they are training it by now. But Siemens is one of what they are using right now in there. Okay, thank you. I got all my answers. Thanks. Yeah, you're welcome. Suur tänu küsimuste eest ja kindlasti kui inseneri valdkonnana turvangusüsteemide ehk siis just nimelt raudtee valdkonna liiklusjuhtimissüsteemide projekteerimine ja siis nendega kasutuselevõtt on huvitav, siis tasub jätta oma andmed kontaktivormile ja üks oluline moment, mis siin vist mitte mainimata ei jäänud, võib-olla tõstan esile, et Proxioni üks eraldi selline valdkond, mida me tugevalt katame Soomes, on kasutuselevõtu inspektsioonid, siis commissioning inspections.
ja siin on siis nende turvangusüsteemide tööpõhimõtete ja nende ohutuse sügav tundmine kõige olulisemal kohal, et ükski süsteem, mis kasutusele võetakse, ei läheks kasutusse ohtlikuna. Et süsteemi test case'id, mismoodi see süsteemi peab testima, millised võimalikud olukorrad süsteemis võivad vastu tulla, ka eriolukorrad voolukatkestusteni välja ja õnnetusteni, et süsteem alati liiguks turvalisse staatusesse, et seda siis nendes kasutuselevõtu inspektsioonides, commissioning inspectionites kontrollitakse. Ja siin ongi kõige parem viis seda kogenud inseneride kõrval praktikas õppida ja tasapisi läbi erinevate koolituste ja kogemuste kasvamise siis jõuda ka ise nendele kõrgematele inseneri oskustasemeteni, kus selles kasutuselevõtu inspektsioonis on võimalik osaleda. Näiteks Soomes on 6000 kilomeetrit raudteed ja väga, ütleme, enamus sellest turvangusüsteemide osas läheb moderniseerimisele lähiaastatel, et kasutusele võtta siis Euroopa RTMS tehnoloogiat. Seal tuleb hulgaliselt kasutuselevõtu inspektsioone, katsetusi ja samamoodi Eesti Raudtee suured projektid, kus tänaseks on siis Siemens lepingupartnerina turvangusüsteeme moderniseerimas. Lähiaastat tuleb hulgaliselt erinevaid põnevaid kasutuselevõtu case'e. Kuni Rail Balticani välja. Rail Baltica on lihtsalt natuke teistmoodi. Seal tehakse raudteed nii-öelda tühjale maale, kus rongid veel ei sõida, aga Soome raudtee võrgustik ja Eesti raudtee võrgustik, seal toimub ikkagi kasutuselevõtt teatud perioodidel, kus siis on selle jaoks ette nähtud aeg, rongiliiklus suletakse, testitakse ja siis võetakse uuesti rongiliiklus kasutusele. Selline oluliselt pingelisem ja lühikesse aega kontsentreeritud tihe testimine. Nii, aga kas hetkel on veel küsimusi, et meil aega tegelikult oleks? Hi, Märt. Yes. I'm so sorry. I really don't know what you have speak on Estonian, but I have one few words to say. I need to say that I really have enjoyed to work at Proxion because the atmosphere is really good. It's really open, and even then we have over 100 professionals in Finland. We are all like one big team. There is some necessary bureaucracy, but not too much. And I really like that the main value of Proxion is people. We are doing everything together. We are sharing everything. And I really like the idea of our company. We are not afraid to try something new. For example, Duo tram train project. And I don't know, Mart, if you have something about autonomous train project at the Mesuboxi. Exactly, Yeah. yes. These videos are available there also, and in Estonian language, there will be available short article regarding autonomous train and this duo tram. Yes. Yes, that's good. And I need to say that I'm quite new, few days, more than 1 year at Proxion. I have had a lot of questions, but I have had great colleagues to help me. Yeah, that was my idea, what I want to say in the end. I really like the atmosphere of our company. This is really important. Thank you, Katrina, for this. And this is helping newcomers to warm up and get into projects. And this is very important. This is one of our value here, beside other very, very many important values, of course. Yes, and sometimes if I have
problems and I don't know who to ask. I can even call to our CEO. So that's really good thing. So yes, very short way to most highest level of leading and get support and get feedback, and this is very flexible and good teams is Proxion, what we can say and suggest. But thank you all in our seminar. Suur tänu teile kõigile meie seminari külalistele, et olete väga põnevaid küsimusi esitanud ja meil on hea meel, et huvi on olemas. Ootame teid homme Frediga ja võimalusel kaasame ka Soome partnereid meie messiboksile. Meil on seal 2 linki, me oleme pannud sinna üles, et oleme valmis teiega suhtlema hommikupoolsel ajal ja siis pärastlõunasel ajal, seal on kellaajad juures. Kui te sealt lingist sisse lähete, siis te jõuate meiega Teams vestlusesse ning saame juba kõigiga arutada täpsemalt, millised küsimused on tekkinud ja millised võimalikud koostöövormid võiksid meile sobilikud olla ühele kui teisele poolele. Et võtke julgelt ühendust, Teamsi lingid on täiesti olemas. Aga seniks suur tänu teile ja me teame, et olete koolis aastate kaupa ülikoolis loengutes istunud. Meie teeme siinkohal omalt poolt lihtsamaks, et õhtu ei läheks liiga pikaks. Võtame meie koosoleku ja seminari kokku tänudega ja jääme peatse nägemiseni. Kõige parem, kui see juhtuks homme meie messiboksis. Suur tänu kuulamast ja hoiame kontakti. Minu kontaktid on ka messiboksis nähtaval. Thank you for team from Finland ja Eesti poole pealt ka. Kohtumisteni, nägemist. Head õhtut kõigile. Thank you everyone. Bye bye. Ciao. Nägemist.